فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba mempraktekkan Maqra' yang kedua tentang Isra' Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita akan mengambil contoh pada surah An-Najmi, yaitu surah yang ke-53 terletak pada juz 27. Ya, sahabat tilawah, pada surah ini kita akan mulai dengan menggunakan maqam ras pada ayat pertama. Ya, baiklah sahabat, langsung saja kita buka surah An-Najmi dimulai daripada ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. Ya, kita pindah ke maqam nahawan. Dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. Ya, kita jawab. فأوحى sahabat tilawah, kita pindah ke maqam sikah. Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra عند
سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Ya, sahabat tilawah, kita pindah ke maqam bayyati. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. صدق الله العظيم. Alhamdulillah sahabat tilawah, inilah 3 ataupun 4 maqam yang sudah kita praktekkan pada maqra' yang kedua ini. Semoga sahabat tilawah mudah dalam mengikutinya dan semoga Allah memberikan kita kesehatan dan selalu istiqamah dalam belajar Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.